Zdravo svima, moj ime je Rumba Dalijan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal koji se zove Rubanov kanal na srpskom i drugim jezicima. Danas ću vam pokazati svoje nove knjige o hrišćanstvu i religije. Ne znam više od religije, ali bih volio da znam više od religiji, crkvi i tako dalje. Ali nikad ranije nisam bio kretin, ali bih volio da biti kristim jednog dana. Prvi buk se zove Proslovna crkva, Orthodox Church na engleskom, drugi knjiga se zove A Rise of God, koji je napisao Andrew Stefan Damick. Jedva čekam da i uskoro pročitam u budućnost i ne zaboravite da priplatite na moj kanal na srpskom i moj kanal na engleskom. Hvala za gledanje, prijatan dan i doviđenja.